Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Kapitan, saan karon akayat ni Sip Kwarog ti agronda? Apay ngay? Di namat ibagan o apay. Ano di na kayat di na kayon tagronda? Saan mi mat akayat no saan asumurot ni Chip May? Ay, hindi ko araw. At dayjay paradaan. Ibagam tao may dito. Apay, di na kayat tagronda? Apay, adi mo kano kayat tagronda? Diyak kayat anggal. Apay nga ron? Basta, diyak kayat. Ay, niya ti makagapaw. Masapul pa'y ayang ibagak. Basta diyak kayat. Sino nga ron tagronda ita Arabi ay? No si ka Chip tanod kat di na kayat tagronda? Mabutengak. Apay, mabuteng ka? Ada black lady di kabalit yan. Anya? Agparparang kano iti rabi. No ngay agparang kada kami, kabayatan ti panagrunda kami. Ay, pare, ada problema ka. Ano ti problema? Sana kayat ni ko arog tagronda. Nay, tapay ka na. Kung trabaho na ita pare. Mabuteng ka no di kabalit yan ta da kano ngamin black lady. Kumiday ta pare. Nga dagparparang al-alya di ta kabalit yan. Jak amo no black lady gayam. Mamati ka mat? Jak pa'y mo nakita pare. Ay, no nga inta kitaan. Kanya, Kahit ko apanagnakan no pud no nga da black lady. Ang mga numang butang laan. mapanmi kita ay, nupod nung adda black lady, di kabalit yan, tuya. Dayta mo ti bagbagada nga adda black lady dita. Jak pa'y mo nakikita. Mapanyo kitaan Ngamnay, siguradwam anaturad ka ba daw? Wayne, naturidak mo ta talaga. Nagkunakin ka atakruta kaya. Kabutang munto pa'y tan niniwan ka. Excuse me, tuyang. Awan apulos kabuteng ka. Uresi ka. Saan ka akabuteng? Na, Ibagam kiday natakruta. Enteng agin tuturad ka manan ako nakon. Anya nga gituturod ka talaga ang naturadak. Ay, anya rin agkarkarayam di tasakam. Da aya? Ay, sus! Ay, saan kang agkut-kutay? Tapay. Ay, nagdakkel nga ipaus. Ay, aguray ka Mangalak iti tsinelas. Tabautak day nga ipaus. Tarasam. Awan, mabitlaan. Tarasam ba? Ay, saan kang agkut-kutay? Tabautak ta ipaus. Tarasam. Anay kumat? Ay, dahi tamot gayam sakam tinabaot ko. Ay, ayan nandiya ipas. Timaraysan. Ay, wan. Timaray ngay muli, di tasakam. Ay. Katamdong kabutang ko tipos ay. Ayan, nanay. Ay, naglagto-lagto matay. Ayan, nanay. Ay, nay, imulin di taping-ping mo. Katamba na. Ay, Tarasam. ay, agtal na kang amin. Katam! Ay! Aday! Aday ka. Natayan. Nagsakitin ti sipat mo. Ay, natayan dya ipas. Natinag. Day tao. Nagdakkel nga ipas. Basta una tinervyos ko. Parinteng! Pare! Adan ni pari ba daw amang dagaskan ka? Papanan nyo aya? Mapan makita dyan black lady dyan kabalit dyan. Pare! Sigurado ka? Itinay ta kinatakrot mo? Damot ni pari ba dong? Sumurot ka lang kanyak pare, Dak ditilik ko na pare.
Siyak ti paray gam iti plaslaet. Si kagayam ti umun-una. Dapay kanya daytoy pangar. Tap no makitam adagos di black lady niya. Kaya no makitam tao, pang-uram niya. Imbaga me. Na, Paray. Asidagtan di tapuon ti balitay. adaytan. Adaytan paray. Ay, sus. Ne. Di mo iguyod ti kamisita ka paray. Mapisa. Sa pinaging pista ita. Santan sa napapan. Anya. Api asaan? Data lang arod dito yay. Ada marikrik nak pare. Nya dayta. Kaslada na lami isa mariknak iti sakak. Ha? Ang mga noim masidagan kin ka black lady paray. Di nakbutbut nga pare. Anya sa kam ti pakarik nami tinalamis paray. Dito'y kanawan. Kanawan gaya ma. Ay, anday ko. At dapay marik naman nalami ay. Ay, nasakit ti mariknak pare. Apay-apay ng ormo ti sakak. Anya nga iti lang nga di black lady ba daw? Awan, saan mi nakita day ta black lady? Ta saan kami di manon di po ti balite? Na, apay ngay. Nasakit ka no di saka ni parinti nga pinangur ka. Sana makapag na. Apay nga min api ng urmaw. Imbaga nagayam nga damarik na nalami ay. Pagarup ko akit. Adda, di black lady, iji apay na. Awan lakdi kar aramidan. Sa pay dandani kami ni di po ti balite. Manulaangin nga addang. No kasta. Saan nyo nakita di black lady? Saan nga raw? Inton maminsan tumanin ah. Apay dagita nakapila di tarwar kagawan. Dagita, dagiti umay agreklamo, ken agpablater, kapitan. Apay mat? Natakawan da kano ngamin iti taraken, ken dagiti met daduma, na stroke ti babalay da. Ay, nanagadudan. Won, kapitan. Tangamin, manon arabi asaan ang nagrunda da kwarog. Ay, mabutang da kanong arod. Saan mo't amabalin nga irason day ta kadagiti tattao, kapitan? Sa pajak pa ilaba kapag na. Nasakit ti sakak api ng orni pari badong. Mabuteng dantumat ngamin ija ibagbagada a black lady ija kabildatan. Nagtatakrot kat dagita at taano dun. Inton kwan sukatak ida amen. O, kita man maray, gapo iti day ta a black lady, awanen ti mayat nga agpasada no rabi Wan sumipnget pa ilaang mabutangan dagiti tricycle driver a lumabas dita. Uray tupay dagiti customer kaw. No alas 6 saan da na kaya ti umay gumatang. Mabutang da amarabian, maray. Lumabas damot nga may di takabalityan. No maminsan, pampanunutag pa yun, no pudno ka ding ada black lady. Pudno nga tanga da, maray. Siguro Ay sus, siya kasla sana ka mamatay. Ibagbagada laang mat nga main. Awan pa'y mat kada tayo tinakakita iti dayta a black lady. Warog, Apay ang kail. agrunda kayo inton rabi ay. Jak kayat. Uray makaungatak. Uray pay. Adun ti mataktakawad aka baranggayan. Uray pay. Na, kaasi dagiti masarsarak ti babalada. Awang bibiyang kaw. Na, ay saan man akas tati rason mo tas sikat ti chiptanod. Jak ngarod kaya ti makakita iti black lady. Aguray ka. Baro ka mat. No nga taar mom di black lady. Aglaklakayak latan na baraw. Tangdanan katap no agrunda kayo. Manuti itangdan mo kanya. Ti kakaisun na kwartak 50 pesos. Deta lang. Awan nga ron mainayon kun. 50 pesos. Kasukat ti pan nakakitak iti black lady. Sana. Mangrikap ka, nana? Katuan asino pa'y ngay tilakwa kat awan mat umay gumatang. Apay ngamin nga awan umay gumatang. Kat agala sa ispay laeng. Mabuteng da nga raw, ta lumabas da di ta kabalit yan. Wan nga rod. Uray nilakay ko. Mabutang mot. Ni Kapitan Tupay kat agbutang. Ha? Uray ni Kapitan? Ay, asino nga raw tinaturid a lumabas di ta kabalit yan. Ni ko makapitan Un nga raw, ta iso ti Kapitan. Kandag iti matentanod ay ngam takrot damad. Kapitan,
Umayak man agreklamaw. Ay na, hindi pa na minsan nga daw nga adot reklamo. Anya mati reklamam. Jay manok kan patumikin ni badong kaw. Napukaw. Ket, Parchen mi kumandagi jay tasidaon may. Ang gaputan na takaw. Nagsida kami na iti dinengdeng. makaungungot ka? Ay talaga makaungungot kapitan. Apay ngamin nga awan agrunda at hanaw. Ay na, maawatan nyo mo't kumaamar ay taanda nga ron kabutang da ablak liday. Ay saan mi amaawatan no apay atakrot kayo amain. Tairaman nakpay. Manipod tanaw aginggat kapitan. Ha? Puro kayo aming takro. Di mo pigsaan. Mangagda. Talaga asaan anasayat na ito yung mapaspasamak to ya. Talaga. Ang mga nointon agsoble dagiti agtatakaw. Jayton kalding tati umay dalaan. Ay, sana mapasamak na ita to yan. Aging nga awan tanod nga grunda. Mapasamak dayta badaw. Mapan ko manan kasarita ni kumpare nga inteng. Nas ka napapanawin men na ita black lady. Napayakit kita ang dakakasta. Aywan paray. Apay ani ko arog tikit kitaan ta. Iso ti kadwata amang papanaw ijay black lady. Ah, Ha? Apayasyak. si kang arog ti katuturadan at anod. Wain ko arog, si kapay ti katarakyan. Anya pay. Si kati kabutang dagiti amin a klase ti alalya. Karaman dayta black lady. Dapay nalipatan yung ngayong baga. Ada ka nun nalipatan ta pare. Anya dayta nalipatan may ko arog. Di ko arog, kat kilabot ng mga chicks. Ayun na niya. Ado ti umasidag ko na a chicks. No kadwaan na ta ije kabalityan. Sigurado dayta. Sige, katuan kayo. Intayon! Sige ko arog. Adwam ti mangan. Tapos na pamigsam amakisarita iti black liday. Murang si ka, Uncle. Mahan ka matitiya daw. Kaiso mo tiraramidak. Kasarita tayo lagayam di black lady. Uwin. Anya gamin ayat ti amam nga ramidin tayaw. Kunak ano kalabanan tayo. Saan? Da tayo at taga-kabildatan kat naanos tayo. Saan tayo ang makilablaban? Tandaan mo yan. Sige na, umunakan, kuaraw. Iturundak man. Si Katyung Ubing. Rumbang ada kayaw. Talalakay kayaw. Hindi dayta, kuaraw. Ano ita, umununa dagiti Ubing. Ada tayo dito yung kabalityan. Sino nga timang kasarita di black lady? Kuwaraw, kasaritam. Sak manang. Sak mutla ka na yun nangin. Wait, tasi ka ubeng. Black lady. Ayan mau. Agpakita ka. Apay, atay pagamkan ko na. Tapos agpakita. Ibagam apo manaw. Taano ti mabutang kan ko na. Black lady. Nangag mo dyan baga ni Uncle Cow. Nangag ko. Anya di jay? Siyak day toy. Ha? Kay Black Lady, akasarsarita yun. Adamot kayang bakla a black lady. Sa anak ko nga agparparang, kan agparparik na. Iti may sa akondisyon. Saan yung apukanan, dahito'y abaliti. Dapat na naeda. Tumaray tayon. Kasano ang makataray kayaw? Katagpada kayo mat akumkumpot kanya. Ay, kapitan. Pudno man wano sa anti-black lady. Wano di katatawan, protektaran nyo ti barangay nyo. Isardeng nyo ti agpukan kadagiti kayo iti aglawlaw. Tano saan? Da kayo metlaang abu marangay ti agsagra. Ala sige! Didan tinagdipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ron niya bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.